Les assemblées qui tombent. Les assemblées qui viennent. La vraie vie, c'est Jésus qui la donne. La vraie vie, c'est Jésus qui la donne. Acendeu fogo na sua vida. Je vois la main de Dieu en train de circuler dans le sang. Évangéliste pour la déco et monité. Agora você seja evangelista. Diga que as coisas já começaram. Amanhã estamos aqui com o papai dele. Notre invité convida. Notre invité la nosso mission. convidado. Oyo aye pour la mission de la part du Seigneur. Que vem para nos dizer na parte do Senhor. Ne sois pas distrait. Même là où sont le frère. Quando ela distraída, no bom patamar. Exomata. Exomata. Está subindo. Não exomata. Eu disse que está subindo. Exomata. Eu disse que está subindo. Là où tu es en train de sentir du feu dans ton corps. Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya compter la vérité. Parce que son attaque,
ngako tutamsu na vitesse na botama katuna tutamsu na botama na mais ce temps on est na moki na yoka par exemple au biso dolala lokola bango basimite basimbaka Jésus biso mpe tokosimba te tokosimbaka Jésus. Est-ce que vous pouvez s'en amener? Nziko wana papu na kendaka soki na elion esangaka bien tabolanga na yo Yesu wana nasi na nsima yo nakotika yo te eza nzembo oyo etombolaka ata mosusu bapense nanga. Amen. Est-ce que vous beta mapoko te mpo lelo bakalamu abetata papa pasteur na biso kikesi naza ndenge toyebi wana mais lelo nalingi mpe tomesa lelo na biso po kala te na yo te kilopeka donc fo yokango deja. Est-ce que vous beta mapoko ina na ozala na esi kosepela na yo sukuyana letu et la qui s'est ensemble, il y a dans sa ligne commandant chef de la mission. Et c'est que l'il y a la tine à rayon, et c'est que l'il y a la tombe à rayon. Est-ce que vous êtes présenter biso orateur à Pokwalelo
Est-ce que nous en avons un papa na biso na yanda? Ceux qui nous en ont manifesté, on a remis dans un même beaucoup ma casse. Merci pour l'occasion favorable de permettre. Ils ont une d'autres, mais le comme réalité. Et la télévision, nous sommes interprètes. Oyo a contribué papa de Ningon de la Boca Lelo. Et bongo église, nous avons côté les mains. Tozo yamba mosali na Nzambe. Oyo abengani na bongo ya papa de Ningonde. Ngana benga kaye papa Yaya. Papa Yaya. Pona biso baluzingu azalaka papa Yaya. Lipambo lipo na zela biso. Église Nzambe tozo betela Yesu bien. Papa mutamma biso na adoration. Nana mingi na lobate. Tant mosali na Nzambe papa de Ningonde evangeliste de Ningonde azala liboso église Nzambe tozo betela Yesu Kristo maboko makasi betela mokuti maboko makasi mpona lipambo leo ngana kozwi na poko lelo amen. Ok, dans la biso vraiment etraye biso makasi toza na temps ya koloba esu mingi te tolingai totikela ye esika aza papa ye nde moto abiso tozala kotelema to ya kovanda nyonso tu eza epa na ye amen. Gloire à Dieu, je rends grâce à Dieu pour ta présence. J'aimerais que là où tu es, tu puisses fermer tes yeux devant sa présence. Quand il est écrit que lorsque nous sommes deux, trois personnes sont, il est au milieu d'eux. Amen. Je dis que vous allez faire ça. Quel vrai. Pour attendre le milieu de la présence. Misokama. Ele está no meu na manhã
Rien aussi écrit que dans l'un des textes, ils ont crié vers toi. Tu as envoyé ta parole. Et dans les accueils de toutes les angoisses. Fais du bien à ton peuple, ce acclamation. Salut la personne qui est à ta gauche. Laisse un bouton. Change à ton changement. Tu as vu d'ailleurs. Ça va comprendre d'ailleurs. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Vamos abrir as nossas Bíblias Faire la lecture de la parole de Dieu. para fazermos a primeira leitura. Après une lecture qui n'aura pas mon entendement, qui n'aura pas de sens. Mais je vais quand même le faire. Parce que tous les noms qui sont ici, je ne sais pas. Nous sommes dans le livre d'un Chronique chapitre 4. 1 de Coríntios capítulo 20. Un Chronique chapitre 4. Nous commençons du verset jusqu'au 11e verset. Un Chronique chapitre 4. Nous commençons. 1 de Crônicas, Fils de Juda, Péret, Étienne, Camille, Ir et Shobal. Réaja, fils de Shobal, engendra Jacques-Jab. Jacques-Jab engendra Ashouman et Laabda. Ce sont les familles des Toréatiens. Voici les descendants de Tam, Jisraël, Jisma et Jibash. Les noms de leurs sœurs étaient Atéléponi. Peniel était père de Gédon et Ézer était père de Usha. Ce sont là les futurs. Premier-né de Frata, père de Bethléem. Atchachur, père de Tekoa, une des femmes. Ela, Eléa et Naha. Nara lui enfanta Ajazab. Efer, Emani et Atataraï. Ce sont là les filles de Nara. Fils de Eléa, Teresh, Tchocha et Etam. Ko engendra Anoub et Atobeba. Et les familles de Arachem, fille d'Aaron. C'est là où tout devient clair. Comme nous avons dit non, si vous avez appelé, si vous avez mais c'est la Bible, la seule lecture. Nous continuons notre lecture. Le verset 9. Jérbet était considéré que ses frères, sa mère lui donna le nom de Jérbet et en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jérbet invoqua les dieux d'Israël et en disant, si tu me bénis et que tu me limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois dans la souffrance, point. Demande point. Vous avez point. Point. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Demandez une punition à Bishop. Verset 11. Keloub, frère de Tchatcha, de Choucha, engendra Meshir, qui fut père de Etchoton. Etchoton, pardon. Mettez le baptême pour vous. Quand nous lisons cet extrait des Écritures, et ça difficile pour batailler ma combat. Si vous n'allez engendra ma peine engendra Andélé. Andélé engendra Louis. Louis engendra Isaac. Micro, monsieur. Il y a des noms compliqués, plus de 30, 50 noms qui sont repris ici. Si la Bible a retenu ces noms,
chapitre mon songolo. Tem um objetivo. Mais son mandat, Se tu veres, ce chapitre commence. é no capítulo onde On nous começa. présente différentes familles. Vai ver a diferença nessa On família. présente le père, soit la maman, Diante da sua mãe. et vient aussi des enfants avec des noms bizarres. À partir du verset 1er, No primeiro c'est le verso, verset 8. até no verso Si 8. nous não compreendons nos textes. Se eu te perguntar, não vais compreender. Quand engendra, Só aí Jardin. engendra, Jardin. Eu sei que todos os servos de Deus estão aqui. O meu filho também banda está aí atrás. La Bible dit ceci. A Bíblia diz assim: engendra. Jardin. Ensuite, le nom du père. Verás um pequeno. Batangi bana, batangi bakoko, batangi bana. Não citarão filhos que nem. Normalement, dans la Bible, quand on rencontre un fait, Encontra um efeito il y a une suite logique. e uma lógica. Donc, pendant le verset 1, qui est le verset 8, il y a Desde o primeiro verso até o verso 8, chapitre 4. até no capítulo 4. Il y a une suite logique par rapport, il y a lignée au bataille. Nessa linhagem que citaram, Mais arrivé dans verset 9, no verso 9, comment on peut exprimer o nome foi citado mais aí. le nom qui n'a pas une suite logique. É um filho biológico. Batangi combo et tata j'ai bêté. Não contaram o nome do filho de Verset 1 engendra, verset 2 engendra. Verso 1 a Jardin, verso 2 Mais comme le a verset Jardin. 8, comment on dit à maman pour É o nome que sai. il est temps d'aller dans foko le pour nous la mutu moko. Comment on dit bato ba bongo na sa moyo. Esse nome vai estar na Pendant casa. que engendra héritage, na Bible pas héritage à papa. Não falando da herança de Jardin, Mais pas rapport ça. mas para além de Deus. Ngani na bonde. Eu te roubo. Esika oyo engendrer zate. Onde não há Jardin, Esika oyo ba parana oyo ba bongisa pono yo. onde os teus pais não prepararam para ti, Esika oyo ba tobokeli ba bongisa pono yo. onde as saídas do mundo não prepararam para ti, Nzamba kotisa. Deus vai realizar. Amen nous avons do não comprendre. Vai te fazer compreender. Élargis mes limites. E a Bíblia diz: Esika ngana suka. onde eu terminei, Nzambe fongola. Deus abra. Termina ngabe mission ko meteba na fongola nzambe fongola. Só diga: Deus abra. Bana verset 1 qui nous 8 engendra. Primeiro verso até a 8. Mais soudain comme moi je dis pas j'ai aimé. E o nome saiu aí de repente. Comment j'ai aimé veut dire douleur, E o nome significa dor, souffrance, sofrimento. minyoko, Sofrimento, libabe, azar, malédiction. maldição. Et dans ce titre, Todo esse élargir mes limites, nous voyons bien aimé, il y a le mot limite. há limite. Limite est goloba. Limite quer dizer, N'a pas de définition dictionnaire. Ezali, ni nazali a sous-nom des limites. eu me encontrar no mundo, o mundo é o meu limite. Ni des limites. O mundo é o meu Nous n'avons limite. qu'un au-delà mille. Você não pode ir além do Mais mundo. nazali makambo. O mundo te faz as coisas. C'est pas le point O mundo é do outro quintal, do pessoa. Au frauder. Vai afrontar, Au côté espace, ça va nous soucier. vai entrar no espaço de outras pessoas. Ma mère a un viol à domicile. É uma violência doméstica. Engendra. E Jael, Soudain, comment j'ai répété. sublinha essa palavra, esse nome. Et quand on parle de limite, Não tem et tout limite. le espace où il faut évoluer. Esse espaço da pessoa pode evoluir. Au-delà, il y a espace où on a bâti pour nous. Além daquele espaço que colocaram para ti, Au col de gâteau. não podes passar. Et quand on nous parle d'engendrer, Em Jardin, par rapport aux familles, é uma família. maintenant je sais qui nous combine tous les passages. Primeiro de ce verso chapitre. até 8 Nous parle de famille. é outra família. Moi, pour dire que quand on nous parle de limites, c'est par rapport à cette famille. Havia limite nesta Par rapport família. à toutes ces familles. Em toda a família. Donc j'aimais d'abord ta mère. Jardel nasceu, À coup de ma limite. encontrou limites. Famille n'a mission que parle à ti. Na nossa família, no casal, Bapota à carapon. só não são mesmo assim. Laissez-moi faire grâce.
O Senhor fez a graça. J'étais parti prêcher na Menongue. Lá em Minongue, L'église Mogo. numa igreja, N'a goûté sur la délivrance de la malédiction familiale. eu estava a pregar sobre a libertação da maldade da sua J'ai família. commencé à prêcher pendant de dimanche à dimanche. Comecei a pregar de domingo a domingo. Le vendredi, E na sexta-feira, na lobby, na Batubaya, na ma famille, na maman pour eu disse que fez trouxesse as suas famílias. J'avais tellement beaucoup prêché. E como estava aí, Donc comme il a souka, c'est-à-dire que tu peux te lire les gars. no final já não podíamos continuar porque a hora J'ai dit à passou. l'assistant de se mettre debout. Nabi n'a pas tellement Eu disse que as pessoas se levantarem pour te border. para orarmos. Je leur ai dit, Eu disse, moi je n'ai pas não posso orar para cada pessoa. Nabi n'a pas somme na eau minérale. Eu Mai. disse, compram só água mineral. Ba elinga ba mai. E trouxeram água. Nabi n'a pas ndima na nga. Eu disse, com a minha Na lia crença, souma na saranza. com tudo, com a aliança Je vais com prier Deus, pour Celso. eu vou orar para esse Na garrafa. muda pour mama yo. Vou orar para essas garrafas Mai de na koma água. makila Yesu. Para a água se tornar Mutu sangue. nyonso tamno mana kosopa tu Toda ele nação fumo que eu vou na. derramar para E ele, ko ina nzoto na ye. cair no seu corpo. Na nyaso ngana sena budi A pa aliança que eu na fiz com Deus, Nzamba kango la bino na mai. que Deus nos liberta com essa água. Deus fez muitas Pendant cette coisas. soirée. Et ils sont rentrés. E eu Le entrei, lendemain, c'est qui samedi na tongo. era sábado de manhã, Na pourquoi c'est qui concert. de tarde era concerto. Na tongo c'est qui matinée action de grâce. Era uma manhã de graça, de ação de graça. J'ai commencé à batailler na télé qui mouké Vocês viram, eu preguei um pouco. et batailler témoigner. Essas começaram a Donc testemunhar. comme il a souka tilt, No final do culto, le pasteur m'a présenté une maman uma mamã avec une clôture de me prière. chamou para concluir a oração. Na télémi na Levantei. soudain l'esprit m'a montré une maman. O Espírito falou para mostrar a mamã. Nabi la maman, je lui ai pointé du dos. Nabi maman. Disse, mamã, Oui, yo. tu Yaka. venha. Nous avons le binanga. Deus disse para mim, Tu as un témoignage. tu tens um testemunho. Au Seigneur, le tato le bosoma. E deves testemunhar diante dos filhos de Deus. Yaka le tato. Venha testemunhar. Maman n'a soudain assis sur le terre abandonné. Se soltou, começou a chorar. Nabi ne yaka, je te donne au nom de Jésus. Eu disse, vem, vou te dar o nome de Jesus. Marche, approche-toi de moi. E ele se aproximou. Yaka. Venha. Elle a commencé à marcher à 100. Começou a andar. Abandonne-le. Começou a Prends la force au chorar. nom de Jésus. Maman n'a eu. Mamãe veio, Je lui tends le micro. peguei o Azo microfone. aussi ma micro. Não estava conseguindo pegar o microfone. Nabi protocole moi ainsi. Chamei o protocolo e pegou La para maman, ela. dis ce que le Seigneur a fait dans ta vie. O que o Senhor fez na sua vida? La maman a commencé à témoigner. Começou a testemunhar. Elle dit, Ela disse, papa, Nazareth on a bas là, ça fait plus de 3 ans. eu estou aqui desde 3 anos. À chaque fois, ce qu'on a su à Doukou, Sempre que eu estou concebida, ce qu'on a su, c'est se eu ficar concebida, mais le moi. a gravidez sai. Pendant 3 ans, Durante 3 anos, je ne comprends plus vie. já não compreendo a minha vida. Tellement, situation est où-même. Como essa situação demorou, Belle famille n'a pas comme le patron. minha família começou a falar Ma algo. personne n'a pas comme le Que era um nome que não poderiam me dar. Et finalement, mon mari aussi a commencé à être affecté par cette situation. E essa situação afetou meu marido. Et finalement, ben, on comprend que il va les couvrir. E veio ter o divórcio. Bah, suivez mon bain, moi c'est mon souffle. Arranjaram uma outra mulher para o meu marido. Et puis, à suivre les gens là, pour bateau, pas quelque Também part. conseguiram uma outra casa, estão a viver juntos. Là, parce que tu m'attends. Hoje me deu. Ah, puis, tu fais un semaine, oyo. Disse, vai fazer isso nessa Il semana. va libérer là, pour n'en avoir pas. Devo liberar essa casa para voltar nos meus pais. Il va les couvrir. E porque houve divórcio. Por quê? Nazo kamazeni. Hata nebe, yango no lobi parce que Esse que fantástico pastor. tangu na meliango. Quando eu bebi, Nazo nanda, voltei em casa, na santeke lorote. não senti nada. Et j'ai quand même, Mas, pas pelo comme menos, même mandaki. alguma coisa Na subiu. comme na kutu na lali. De noite eu dormi. Comme fait ma 2 et 3 heures du matin. Até 2 horas ou 3 horas. Nakila mwe baniko. Senti uma coisa. Ko ninga na le kumuna. Começou a mexer na minha Eu não vou barriga. dar ninguém. Estava mexendo na minha barriga. Soudain, namu na ngabo ina vision. Depois vi na visão. Tata mosi na ngabo kufa. A minha tia que já morreu Abani ko gange na ngabo. começou a gritar para mim. Abiyo. Disse, Che, você. Nana tinda yo bana. Quem te mandou casar? Obite na taba limite. Você me tocou naquele limite. Natika mibeko. Deixei regras. Que na famille na ngai. E na minha família, Mwana mwana si moko teke yuko bana. uma mulher pode casar. Yo na tinda yo bana.
mariage. Quem te mandou casar? Não tinha déjà pas limite. Já coloquei entra na sua barriga para não nasceres. Se tout le monde consegue que possa E a mulher passer la petite maison. consegue gritar e glorificar a Elle Deus. m'a fait voir qu'il m'a délivré. Eu sei que Laisse-moi te dire, mais la Bible dit, je vais t'apporter avec Jésus. Quando a sua mãe lhe teve, Alors, disse: le gouvernement mon passe. como eu tive sofrimento, Mon appel comme des m'en passe. esse que deve chamar de sofrimento, Comment j'ai avec son cause eu já até significa sofrimento. Também muito Il y a bonita, beaucoup de moulins. assim, linda, mulata. Mon amour, si moi. Aquela mulher Azé Moïse. era cantora. Il est mal élevé pasteur. Também o que também era cantora. Essa mulher fazia prostituição. Deus me mostrou que nasceu. Disse essa minha filha. As pessoas vão lutar por causa dele. Vão lutar por causa dela. Quando nasceu ele, como um homem era pastor, levou limite, limitação na vida do pastor. O pastor quando casou, o negócio foi abaixo, tudo estragou. E o casamento também houve divórcio. Limitação. Através da palavra que a sua mãe disse quando era criança. Fazia tudo. Jadão também era inocente. Mas encontrou o nome que fez sofrer. Mas Deus tomou a consciência. E ficou, não posso fazer brincadeira. Toute délivrance commence par la prise de conscience. Toda libertação começa na tomada de decisão. Je vais vous parler de ce que j'ai vécu dans ma vie, dans ma propre famille. La famille n'a pas de limitation, c'est qui m'a. Na minha família tinha muita limitação. Bien que les enfants aient sauté. Não era primeiro filho. N'a que 8 ans dans la famille sur Era les o 10 enfants. oitavo. Nos 10 N'a que moi n'a filhos. pas abîmé qui n'a Era limitation. o primeiro filho que saiu da limitação. Pour être vie n'a pas sera qui pas dans A Yesu. minha vida estava em Jesus Cristo. Ce qu'on n'a pas la limitation. Quem sai na alimentação, Ce qu'on n'a pas établi. quem sai na igreja, Nyonso tata na desina pona yo. tudo que teu pai Nyonso mama na yo akata pona yo. Okole kodela te. não podes ir além. Kama liboso. Qui m'a pas Yesu. Fuja para Jesus. La première chose que j'avais avec, Primeiras coisas que já il teve. prend conscience de son état. Tomou a consciência do seu Il estado. dit nakosuka wate. Disse não pode terminar aqui. Tata nanga yoko loba alba bo pona nga. Não pode falar Mama isso. nanga limita vie nanga. Também limitou a minha vida. Loko bisa limita vie nanga. Meu tio também limitou Ya a minha nanga vida. soka sacrifice ngai. Meu mano me Mais nga na sacrificou. yebi eza na mutu moko. Achangeaka malédiction na bénédiction. Na yebi eza na mutu moko. Achangeaka maladie na guérison. Na yebi eza na mutu moko. Ata batelemisi mine. Ataka biso po moto aleka. Souvenez-vous de ce Dieu. Il a dit à son na bisi bino awa koko kota na terre promise. Alobaki na bango te bokutana na mer rouge. Mais devant la mer rouge, il a fait le chemin. L'imitation l'équipe. Nous sommes qu'à l'introduction. La Bible déclare, A Bíblia diz: si le Fils vous a affranchi, se o filho vos libertar, vous serez réellement libre. realmente serão livres. Libre. Livres. La personne qui est limitée, A pessoa que é limitada, elle a un blocage. ele tem bloqueios. C'est comme É como une brebis qu'on met une corde sur ses jambes, sur ses pattes. Donc, même Mathieu, é como um cabrito ou uma ovelha. Filho, não vai mais além. Vai permanecer só naquele lugar. Pode começar, mas sempre terminar no lugar. Você que na tua família não há diplomas. Vai começar bem, mas não vai terminar. Sei que na tua família há limitação. Vai começar bem o noivado. Há sempre divórcio. Antes de casarem, você que na tua família ninguém não foi para a igreja. Pode sair, vai sempre voltar. Pode vir no casamento, vai sempre voltar. Você que na tua família não há graça, há limitação. Mais pourquoi quand tu vis des limites dans ta vie, Por que há limite na on tua peut vivre família? ma cambo, ça contraire la bénédiction. Na batida só vai andar isso na vida na Quando bango. está ao contrário Mais on va donc gagner mon coco na yo. e fechaste os teus braços, Ce qu'on a compris que les besoins prise de conscience. fiquei sem curar, toma
decisão de consciência. Amen. Toute délivrance commence par la prise de conscience. Tudo começa na tomada de decisão. A cabra não vai se igrar. Mas Deus já entrou, já fez entrar já na lista daquelas pessoas que vão se igrar. Nesse primeiro dia que começamos, nós oramos para Deus que abre olhos para saber os limites da sua vida. La délivrance commence par la prise de conscience. A libertação começa na tomada de decisão. Et la volonté d'être libéré de cette. Na vontade de ser libertado. Il y a une personne. Há uma pessoa. Et la sœur. Nos céus. Paul Bugete. Nascer. Jesus. Aie. Opesa. Sa vie est limitée. Tout est fini pour lui. Laisse-moi te dire une chose. Avec Jésus, ce qui est fini n'est pas fini. Avec Jésus, ce qui est terminé n'est pas terminé. Avec Jésus, ce qui échoue n'échoue pas. Alléluia. Jésus est venu donner la vie. Et la vie en abondance. Nous avons les yeux fermés. Que o meu pai deu para mim. Esse caminho que minha família traçou para mim. Sofrimento não é o meu caminho. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Amém. Refuse cela. Ele está aqui. Refuse cela. La première des choses. A primeira das coisas. Pour la limitation. Que para tirar limitação. C'est le Saint-Esprit qui peut te révéler ces choses. É o Santo Espírito que dá essas coisas. Que moi não consigo com essa limitação forte. Nós estamos a viver e são limitações tens que levantar, meu filho. Isso é o Saint-Esprit. É o Santo Espírito. E avant Saint-Esprit. Antes do Espírito Santo. Para descer na sua vida. Deves clamar Jesus na sua vida. Deves continuar com Jesus. Deves fazer voltar a relação com Jesus. Voltar os dois pés no caminho do Pai. C'est ça le début de la délivrance et la limitation. Isso é o princípio da libertação. Souvenez-vous de Bartimée. Como Bartimeu. Mutakocha de situação de Jesus. A que poder mudar a situação era Jesus. Est-ce que vous êtes limité na vida? Será que é limitado na sua vida? Na domínio divino é limitado. Em qual domínio da sua vida é limitada? Jesus ganha. Por não na missão da limitação. Jesus veio nos tirar da limitação. Les assemblées qui tombent.
Le feu du Saint-Esprit va les affecter. Il y a 3 personnes dans la salle. Moi, mon Saint-Esprit va affecter dans ma case. Nous avons le main levé. Au nom de Jésus. C'est toi qui m'as envoyé en ce lieu. Et tu viens de me montrer qu'il y a 3 personnes que Dieu est en train de toucher puissamment. Que toutes les chaînes, que toute parole qui a été prononcée contre ta vie
Agora, fogo do Espírito Santo. Ta vie. Eu vejo fogo Et ce feu est en train de remplir tout ton corps. Encheu todo o teu Ce corpo. feu est en train de remplir tout ton corps. Encheu todo o teu Ce corpo. feu est en train de renouveler ta personne. Para renovar sua pessoa. Sois visité. Está te visitando. Sois visité. Seja visitado. Sois visité. Seja visitado. Sois visité. Seja visitado. Le feu. Le feu. Acende o fogo da sua vida. Todo esse fogo está subindo. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Está subindo. Eu disse para subir. Eu disse para subir. Là où tu étais en train de sentir du feu dans ton corps. Estava indo no seu corpo. Dans ton corps. No teu corpo. Le feu. Está renovando o dom espiritual da sua vida. Les dons spirituels dans ta vie. Os dons espirituais da sua Les dons vida. spirituels dans ton huile fraîche. Je reçois l'huile fraîche. Je reçois l'huile. Je parle de l'huile fraîche. Receba. Je dis qu'appelez ce mot dans la vie. Acendeu o fogo na sua vida. Je vois la main de Dieu en train de circuler dans. Ele está se manifestando. Si maman. Tocado. Je dis si maman. Si maman. Seja tocado. Il te Ele touche. está te tocando. Si maman. Si Seja maman. tocada. Si maman. Si Seja maman. tocada. Si maman. Si Seja maman. tocada. Si maman. Si maman. Fogo. Si maman. Seja tocada. Si maman. Seja Si tocada. maman. Seja T'as la montre en ta maison aussi. T'as la montre en ta maison qui te dit. Ne sois pas distrait. Même là où sont le frère. Para te visitar. Quand on a distrait, le bon quand on est au parcours. C'est ton jour. 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 Banda kopesa Nzambe merci. Banda komimaka Nzambe ayoki yo. Banda komona bilemo accomplissement ya promesse ya Nzambe na vie na yo. Tosambeli au nom de Jésus tozoprie. Alléluia. Nazoyoka yo te. Tombola mongongo kumisa Nzambe. Tombola mongongo. Seigneur notre Dieu, merci pour la nguya na yo pe présence na ona kati na biso na pokwa lelo. Na pamboli kombo na yo Nzambe oyo za malamu. Na kumisi yo mokoksi na bilaka nyonso opoza Nzamba solo. Zwa lokumu na nyonso oyo sali na kombo na Yesu Kristo nde toboteli pe tolobi amen. Amém. Nalingi obetela Yesu Kristo maboko makasi. Eza lokola mobeteli nga tobetela nde Yesu Kristo maboko makasi. Amen. Amém. Ok, tozokende vraiment lombango mpona ntango na biso. Continuar por causa do nosso tempo. Lelo ezalaki premier jour. Hoje foi o primeiro dia. Tobandi vraiment atete na biso na mwa retard. Começamos a estiver pouco tarde. Tala kobongisama instrument. Por causa de arranjo de Tala kosala instrumentos. nyonso tu. Fazendo tudo isso. Ebandeli ezalaka toujours pasi. O primeiro dia sempre é difícil. Mais nazondimaka lobi eza deuxième jour. Nzambe aza au rendez-vous pe makambo minene kozala sukati na oyo esika. Amen. Ebandeko ebele tomoni bango te. Bakiti ebele eza polele. As cadeiras estão vazias. Alors yo ozala évangéliste mpona ndeko oyo omoni te. Agora você seja evangelista. Yebisa ye makambo yango ebandi. Diga que as coisas já Lobi começaram. tozali sukati na esika na papa de Lingonde. Amanhã estamos aqui com o papai Notre dele. invité. Convida Notre invité na o nosso biso. convidado Oyo aye po a lobela biso de la part du Seigneur. que veio para nos dizer na parte do Senhor. Bien-aimé, tellement c'est très important. Bem amado, este tema é muito importante. Yo nanga ba limite ezali. Yo nanga ba limite Você ezali. e eu temos limite. Nzamba ye po akoisa ba limite afina yo. Deus sabe para derrubar limites da tua vida. Nani alimi abete sur mon makasi. Quem acredita aplaude fortemente. Amen.
Yes,